Hvala Bogu da nisam imao djece. Briga je tu. I kad odrastu, koje kakvih želja, ne gledajući na mogućnosti, ako su male, a želje povedati, onda je to onda nezadovoljstvo. Poslije osjet briga, da će biti tamo se može desiti. Mislim da bi bilo dobro kad bi ljudi stali malo s tim razmišljavati. A kada snami. Znači, čovjek ukra svijeta, kako reći Maksim Gorki, u pravom slučaju. Sve drugačije izgleda to, gdje su pričali zdrave ruke, dobra pamet, onda to drugačije, ali kad se to počne otimati, onda je mnogo, evo u mene, kako se prošlo da ja ne znam, nije pokušao ništa. Da mam počeo kost, opet nešto ima popravke neki, tako, ne ide pa ne ide. Onda mi vremenski, evo orah ne mogu dobro, krasno orah ima. Evo ovdje. Ako smo od ove žestoke pripeka malo kvapne po crna, teško se skida, ali je sadržaj dobar. Svako jutro 10-ak podova. Ja možem, sam imam zuba, imam neke. Evo, pogledaj kako se. Imam, možda jednu vreću i pol nabrani, a ima još da se bere put. Hoću stići, neću, ne znam. Nego rekao sam ovima koji pitaju za ovaj dođe, pa naberite se. Ovo što imam oboje za skozama, to nekako stiže. Onda je izvodim na pašu. Eto, da sat vremena treba ubaviti mužu, odsijeti mlijeko, zasjeti. I pripremiti to što se bar ima malo mita i gore preko ovih brda. Pustim da one idu kud hoće. A znaš kako one vole da biraju ispod rastova da beru žir. Pa kad to malo nasije se toga, onda krenu na ostalo. I do sumraka. Najveće se vraćam tako, baš sunce zađe već. I nekako preko ceste pažljivo moram prijeći, pošto ima ljudi koji voze tako brzo čunati. Da, ako bi one istrčale iznenado, moglo biti svašta. Koliko imate koza? Pa nema puno, 19. 19? 19, a ima nešto jada. 25 ima svega. 25? Da. I šta radite sa mlijekom? Pa mužem i siriće dodam, ocijenim i onda napravim sir i onda šije dođe, tražim sira. A šta radite sa sirom? Nekad to ćemo vidjeti kasnije. Nešto i prodam, nešto pokorim. Sjeci ostavim jednu kofu, sjecići volim. I njima isto malo pripremim. I onda u zimskom periodu kad se one izjari pa ne bude mlijeka, onda ja trošim sir. A ja nisam ni jedan dan bez toga. Izete, ovdje živite sami, u ovom vašem skromnom domu. Koliko godina? Pa to 98. sam prvi put ovdje u Srbiji. 98. dovršen. Je li ovo vaša kuća? Imao sam ja dole od oca što je ostala neka stara kuća. I malo placa, pa sam to komšiji predložio da, pošto oni su bili u nekoj cjeskobi, rekao evo ovaj plac ću vam dati, ali meni od vaše materijala napražite gore malo da imam svoj. A čija je ovo zemlja ovdje okolo? A to je moja i moje sestre, to još na ocu nismo to predali.
Jer smo sudski, samo nije izašla komisija da razdijeli to. A ja i sestra ćemo to podijeliti, ja sam joj obećao. Tu imaju 3 dijela, ima sestra, trećinu i ja, trećinu i majka, što je pošla sasvjetom 2010 i ona ima trećinu. Ali pošto je mati bolovala zadnjeg mjeseca, bila kod sestre i ona je imala sa njom poprilično brige i obaveze. Ja sam rekao, onaj dio što majka pripada, bude tvoj. Tako da ona ima tu 2 dijela, a ja imam 1 trećinu. Meni to dobro. Pa i to za koji dan neću im treba, nego sam to obećao jednom drugaru. On radi u Austriji, njega sam zamolio, ako mene nađu, da ne pokretne to. Recite mi, ovdje živite pored puta Maločarašljani. Ja. Nemate neki pristupni put do ove vaše kuće? Imamo dozvor jedan, kud mi dovoze s traktorima hranu, kozalo kada trebaju. A moraju prijeći preko ove riječice? Pa preko riječice. Recite mi... Pa pređu kad je moguće, a kada nabuja, onda se čeka. Da. Neka se izve iz korita, tako. Vi ste rekli da ovdje na ovom mjestu živite od 98. godine. Pa živim nas tu duže, samo se prije imao neku kao kolibu, kao u Bostanu. Bosansku kolibu i kako fino je bilo. Samo kad dođe obrazili, onda nije grijana, onda bježe kuće. Ovdje nemate struje, nemate ni telefon, ne treba. Nemate ni vodu. Vodu imam izvor. Izvor? Izvorska voda, to tako da teško je poželio da lepšu vodu. Recite mi zbog čega ste vi odlučili? Zašto ta voda dobra? Zato što ona ne ide između bazičnosti i kiselosti. pH vrijednost ima lijepo. Tako, nisam na tom mjerio pH vrijednost, ali je takva da meni je ugodnija za popiti nego bilo koju da sam probao od ovih što i reklamiraju i prodaju. Zbog čega ste vi odlučili da živite na ovaj način? I kako je pala odluka da vi dođete ovdje da živite? Pa, prvo, izvorska voda ne pivu. Ja sam nosio svaki dan sa izvora vodu kući, da je kako vodu jednom. Nisam htio onu vodu piti, pošto sam mutla kad je kiša. A išli ste pješke? Ja, pješke. Koliko sad, oprostite, odavde... 3 km i 150 metara. 3 km i 150? Do onog mjesta gdje sam ja živio prije. Aha, dobro. I tako da ne bi ja s kozama se izlagao na cesti, a otvorene kapije, vrtovi tamo ono, ko životinja sat unutra, pa dole nema izlaza. Zatvoreno. Pričate o Mauči? O Mauči, ja. Dok ste bili? Pričam o tome. Da. Problemima toga kretanja sa životinjama. Jadan malo škrenta malo. Ako je malo čopno neki četcić, ona kuda je smak svijeta počne. Galama. Vika galama, sovke. Ja to sve da bi izbjegao, ja kaj odreja gore na svoju djedovinu, očevinu. I tu imam sve uslove za život. Izvorsku vodu imam, što je malo ko ima sreću da pije takvu vodu. Pa onda voće, zasadio, naključio piću, njivu, svakog razlog voća, eto sad je baš voda kad su one jabuke pojedene, kruške što su bile do neki dan, a ove nijesu još krenule, sve da mešane. Pa onda odasu sve to i to me privuko, a ja sam bio po svijetu, pa me nasjetilo to bio Sloveniju na godinu. Pa nekako, bilo je hrana dobrija, ali opet drugačije kad osjećaj slobode, to ne možeš nikako imati kad si negdje u tuđini. Prvo, s početka problemi ne naš jezik, pa onda komunikacija od tebe, pa čitao sam na kasnije na slovenačkom knjige. Bio član Ljubljanske biblioteke u Kranju, bio u Škofja Loka. I to mi je održalo samo to druženje sa ovim umjetnicima, kakvim književnicima, a da nije toga bilo, ne znam kako misliš.
Imate li kakva primanja? Imam, Novčana? imam socijalu. Znači nemate ništa iz Slovenije što ste radili? Nisam ja ništa ne tražio. Nisam ništa tražio kad nemam toga staža, to je rasuto u mnogo firme, onda mjesec, onda par dana, taman to. Jeste li se kad ženili? Jesam više puta, ali nije ni jedna bila takva da bi poželio ponovo da bude sa mnom. Svedom sam bio malo nekoliko mjeseci, pa nekako ne ostane u drugom stanju i ja brže bolje da govori mi da je ovo deden tam gdje sam mi našao. Molio sam ona prijeti da će skočiti u budan. Ja kažem, ako budeš htjela skakat, skoči u neki drugi, ne mogu oto mi nosimo vodu. I tamo, vamo, pa taj bio cirkus. I nekako jedan puta malo se snila, ja nju odvedem, ostajem dole. Ona iz Mauče bila, ja? Iz Palanke. Iz Palanke? Ja. Poslije ona otišla tamo u Njemačku, u Berlin. Pisao sam, žalao sam pisao nekako tamo. A ja sam već u međuvremenu ošao u Krijeku, pa doveo do Ozgovlja. Pa i ona je bila jednu zimu i poslije, tako sve. Pa onda je bilo još pokušaj neke, ali nema. I onda još sam prošlo negdje kada je brak je od svih ozbiljnih stvari najsmiješnija stvar. Zašto nemate struje? Zato što je prije dok su bila česta poskupljenja, ja imao dok. Prva stvar koja je poskupi, to je elektrika. I onda to lančano posle sve uzokuju. I tamo ne to, pa to inflacija začasno. Pa ne to naljuti, ja jedan puta kad sam to napravio Trumpu i ovdje, da dođem, ja odnesam u knjišću, vidi, bilo je, i ne trošiš, on će računa neka silačna mjesta, nešto tamo izmišlja i talite. Da vi sad vidite, imam još, tako da ja platim. Da raščistim. Da kažem s Bogom i da se više ne vidim. Aha. I tako ostavim to. Mobitel? Ma jok. Ne koristite ni mobitel? Ma kakav mobitel? Zašto? Zato što ljudi, kad se ne gledaju uopće, oni su skloni lagati jedan drugom. Preko telefona to lako. A već kad se malo ovako lice u lice nađu, onda je drugačije. Onda možeš nešto glava opsovat, a ti ne možeš da ga dokačiš da mu zlatiš. A ovako u 4 oka, evo? Da. Aha. Dobro, sljedeće pitanje se odnosi zašto nemate televizor? Pa ne volim to. Ne volim to. Naravno, ne možete ni imati televizor, Pa nije nemate to... ni struju, ali evo, Pa nije, ujedno pitanje. Imaju portabl, ima nekakav... Dobro. Ali mene to ne privlači zato što ona kad rekne da ja moram osluhivati pomoć Jane da ispadne ka mamo, ima da obavlja pisa životima. Sad da meni to onako oskuda vremenski da još gubio vrijeme s time. Gledajući TV? A ja. Ima ovaj radio tamo. Imate neki tranzistor ovdje? Tranzistor imam i to ako interesuje prognoza vremena. Inače, ove priče o fudbalu, onom, to nikad ja i ne slušam. Ne volim to. On to tumači kao od svih sportnih stvari najvažnija stvar. Ne, to uopće ne privlači. Nekad je plati da idu na utakmicu da gleda to skakanje oko... Ne učem to. Šta volite? Pa dobro, volim muziku. Volim muziku, ali pravo. Šta je prava muzika za vas? Pa za mene Arsen Dječić. Kakvi ste sa zdravljem? Pa sad ne mogu se požaliti. Malo me kočenja ima neka grčenja od ledanja dok po beljima dođu to. Ali snošljivo je, kažem. Nije brašno Božno, šta? Taj hljeb? Ma nije mi Ko brašno. sprema hljeb? Pa ja zamijesim to, ali brašno mi nije baš nešto, te pšenice nisu bile kvalitetne koje su oni mljeli, pa... A možda i do kvasca nešto, tamo sam nabavio kvasac, pa ću morati ponovo to pokušati malo. Ja sam inače
ljubitelj finoga hljeba, meni ako hljeb ne valja mi čitav dan. Sad ću malo sira. Da. Za večer. Evo šta, ovamo je sir. Šta mačka da. Mačka da zatvorim da mi ne ide. Evo ovdje. Evo ovdje u špešu. Ovo je sve puno sira. Nešto kofa je prodato. Iz ove sam počeo. Evo. Evo sad, evo ma, evo nos, hajde. Ovo je sve puno. I ovo je puno, zadnja što sam napunio. Sad ima tamo jedan počeo punit. Pa već ti kraju sasvim visoko skozne, pa mi hrane, mlijeko nema. Jedna mušica. Hajde. Hajde malo probaj. Probaj malo, hajde. Probaj, gledaj si. Ako ti ne bude pašlo, imam ja kandidate. Zato ga evo. Čekaj. Gdje sjedim? Sjedno probaj. Ja ću potrahati da bi mogla. Malo ovo je bukao suvo. Možda će ovo pomoći. Što im ja lupam, moram ja. Jesi li snimio u fotografiju? Ima pjesma Jurija Kaštelana, možda Štiću. U ovoj zemlji živi čovjek i drugi, vođa. Josip Broz Tito. I gdje on čuje radost, jer samo slobodan čovjek raduje i gdje on čuje pobjeda, jer samo istina pobjeđuje. To je kraj pjesme. Možda sad još malo platno da osjećam. Komadić jedan da osjećam još, da stavim preko čedruke za svaki slučaj. Evo sam ja nabavio eto. Nekad, da vi mene bude neki slamčice, samo vam ovako će bolje zadržati kad pojačam malo si ruku. Ovo je ručak. Vidiš, hoćeš kafu piti da stavim malo više vode. Idemo sada. Idem sada pomuljati. 10-ak i nema puno. Imaju sve mlijeka. A nema bolest upala vidjena. Zato mi sad vrata. Mi prašenje ne ulazi sam. Zlata, idi dole. Idi dole. Idi dole. Legi tamo, hajde.
Tamo je, hajde. I tamo, hajde. Idi dakle, šta čeka? Dobre. Neke se visoko skroze, pa sam prečio mus. Jedna me bolesna. Naupao vidmena, pa potrebam neku pastu, hoću pomoć, ali neću. Ne znam. Ono vam u ovoj strani ima jedna, u tom rijeku u jednoj strani ima, pa mora njoj strani me. Prvo nju šara. Ovo su njezak kozice. Čekaj šara. Miri, ne boj se. Ne boj se. Čije se malo. Sve mi rijeku u jednu stranu očilo, a ova ima malo u. Ovo su jadan sve. Čekaj, riđa. Malo divljačna ona, ali ljudi strašno mjesto. Čekaj, ima u tebe sagorka. Čekaj, to leta. A ne znam, uvijek sam se sušio. Eto. Čekaj. Ovo je ispravno mlijeko. Dok se nije ovladao, treba na obradu. Evo punio sam 5 litara. Onda posijek pa sidi se vrati. Kad se zgusne onda već. Pjena da je opat ruke. Vrijeme da se ovo prosjedi. I onda ima kap vode. Ja vidim, a još nešto moram staviti ovdje ovu čašu. Koje pomogu da se razvije cijeli kao cijeli. Jedna kaška ide na ovu količinu. Tako. Daj. Eto ga. Ući malo par kapi od tog maca i sveću. Ovdje mi je također hrana. Mekinje, kukuruz, ječam. Ovdje imamo i orač što sam napravio. Ona će na ljese ići da se bolje prosuši. Ovo sam i kegrao ovdje. Ako kome zatreba nek se nađe.
A ja trošim svako jutro 10 plodova. U toku zime. Jesen, zima, to 10 plodića. I ne smije više. Ne smije više da se ne bi ugojio, pa da teško kretanje, onako. To je najkaloričnija hrana. Ajde, pa Wiedersehen. Sretan put. Ajde na daće jednom. Kad bude mali jarića na vraći pa da imaš šta s njim.